Kak Senda lagi di gor. Nih, ada blondel. Lagi istirahat. Arya, Dede, musiknya. Arya. Lagi makan es krim. Nih, Arya. Tigor mau makan es krim. Arya. Jangan bawa HP. Blondel tuh di belakangnya. Jadi lagi di gor. Duduk dulu. Enak. Es krimnya rasa sekarang sama kakak deh. Nih kak. Main aja. Ayo udah ya. Modelnya. Enak. Mau duduk? Pakai sendal ini. Yang mana? Jaket hijau itu AHA. Di pelosok. Tahu bukan AHA nggak? Udah. Film ini, ayo udah yuk, pulang yuk. Oke guys, sampai aja di share aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah. Dadah.